Dobrodošli na prve pokojničke olimpijske igre. Vaši domaćini su pokojni Toza i pokojni Rajko. Njima je također pripala ta čast da nose olimpijsku svijeću i upale olimpijski sanduk. Bilo je manjih incidenata kad je Kurt Cobain rekao pokojnoj Milevi "She has most vagina", ali ubrzo su to izgladili i popušili su Lulumira. To se nije dopalo sudijama, pa je pokojna Mileva ušla u konflikt sa njima. Doping kontrola je bila vrlo oštra i diskvalifikovali su pokojnu Milevu i još nekoliko takmičara iz discipline sportsko kremiranje zato što su koristili nedozvoljena sredstva. Sudije su također udaljile Anton Šandro Laveja, našeg favorita u disciplini ujedanje za vrat, zato što se posvađao sa Svetim Petrom. Sveti Petar je čestitao svim pobednicima, a oni su Marko Popović, rođen 1995. još uvek je živ, konjina jedna retardirana. On se takmiče u disciplini leženja u sanduku. Fascinirao je sudije kada je 48 dana ležao u sanduku. Svi su mislili da ne daj Bože umro. Prva reč koju je izgovorio kad je izašao iz sanduka bila je: "Dajte mi dudare, ludare! Moram da mažem plovne kažice dudinjama. Crno dete! Crno dete!" Drugi takmičar je Šiblić Živko, rođen 1963. godine. On je impresionirao sudije kada je butnu kost teleta bacio na udaljenost 63 spomenika, 42 rake i 32 ipokrsta. To je fasciniralo sudije i dobio je zlatni ašov. I posljednji takmičar koji je dobio zlatni ašov je Ghost Rider. Ne sjeća se kad je rođen, bio je mali, umro je 2012. Impresionirao je sudije kada se kremirao za 3,5 sekunde. Svi takmičari su primili svoje nagrade, zlatne ašove, a pogrebna oprema će im biti dodeljena na kućnu adresu. Ovo je naša maskota, duh Kasper. Doviđenja, vidimo se za 4 godine i ostanite nam truli.